الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'ad, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, menjadi long ta yaitu na kiawe ta sing kaput suara in pengajian ta waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpat dasin amin bakas long ta natayud tud ta sin pengajian na kauna. Waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na amuin balikan tatiyo-tiyo dahil amin panagnanid to supaya doon hay ni malangkom nain pakarajaan amin mabaya na to ini taluson sa ta doon hay ni maka sintiap-tiap hambuk dahil kato taniyong in kahimut-mutan sin amoy in pag ini parat saya pa amin pag-ianon qada wal qadar. Menjadi intungod pa amin qada wal qadar long niya magbibisara in kaibanan atau aon din kanila magbibisara bat aon piagbidaan niya na tanto sadya bang mukitaon hangan sadya aon piagbidaan sumagawa hamaksud inyaon biyay takato tanyo agad da nagsibu sampay aon din ha mga kaibanan long ta amoy in maanasin qadar amuna in qada. At ini doon ini long niya talafal ulama fi dhalika ala aqwal. Aun doon haon pagbarsalahan si mga ulama tungod pa amin himumungan nila tungod pa ang pagyanon qadar. Na hambok din ha mga himumungan long ta limahil sarta kiyaluki salom sing kitab long niya al-muradu bil qadar at takdir. At niya impagyanon lang niya qadar amunain tiakdir sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa bil qada al khalq. At niya impagyanon qada amunain pagpapanjari sin amuin tiakdir niya. At niya amuin ganta paunon sin Allahu subhanahu wa ta'ala banglong niya amuin maun niya yung matuna na amod yung pagyanon long niya qada. Kita doon ini surah Fussilat ayat ang putagdua faqadahunna sab'a samawat. Amuin tiakdil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amuin piaon long ta in pito kalapis in langit ay lang niya kalakahunna in kamaksuran sin ayat yaon amun pia panjarin na sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya pia jato na sin Tuhan na to Rabbul Alamin. In tungod paparkala ini wal qada wal qadar dua pakarajaan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in inilong niya amun di sila magbutas nagaagad sila karwarwa. Hati niya long niya in sa kaula-ula in hambuok long niya amunain puunan. Puunan. Bang long tibutang Anggalis amunin foundation long sin magbibisara habasa Anggalis. Amuna siya in qadar. In hambuok niya long niya bimanzilatil bina. In pagyanon qada amuna long niya in parsukuan sin amin pagbangon sin ganta amin gantaan gyanta sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo iniin
bayta si mga sila habuok dahil nga mga nagpahati ka to tanyo simpagyanon qada wal qadar. Hati niya ro na ini, biapyag sa pantundon haon sin magbangon kita hambuk biangon. Biahibutang ta ini bay, bihan, in pag iyanon doon haon kadar, amo na lang niya inaamuin asas niya at awaon na amin ini puunan niya, tindukan sin ganta hibangon doon haon na tawabangunon na lang niya jujukop na yaon katantan in kakukunahan kaniya. At inirang hibutang hipat-pat taon bihan in luparagbos sin pajatuhon, hibutang tabi mga biangon niya o natawa hibutang tana building lang ta. Amuin sa kira-kira in luparagbos sin amuin ganta bangunon niyaon mapatta doon haamin kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamin way pajimajatuh. Na pag-abot doon haon pajatuhon na, amuin qada na lang niya. Hati niya, doon hayaon na amunain pagbangon kaniya. Na bang siya hibangon na, bangunon na, in pagsugpat manugpat singkatan tan bangunon niyaon, bihan, biya simpagpatindog sinhag, pag-uus sumuno doon haon, hibutang na inhanglad, pag-uus doon han, pahukuton na, pakaniya, pag-ubos doon haon, pasakaton na pataas, biyasin namin pagbangon sin mga sila mag-uuno yan, magbabangon bayan. Hati nin, ini katantan si usukod in layo, sin dugo padugo, bihan katantan, hasupaya in katantan sin amin jukop panyap, kalbot, hibutang doon hayaon katan, magsarang siya. Sa kira-kira, wayro malupas. Bihadto in sa pantun niya. Biasi mga jimadyato long ta halaw man waktu na to ini, amin mga tao long ta amin mapanday na patindog si mga biangon yan na biyahi karayta kay mo luparagbusin namin pajatuhon niya, bangunon niya. Bihanan. At niya, jukup-jukupan niya on. Labi-labi na hadyaman na to ini, aon na rin nga mga hula long ta amuin mapanday, patindukon sa jabihan inamuin lang tabutangan sinamuin ini bangunon niyaon at iniwa sinamin lang niya ini foundation niyaon patindukon inhag madtupalaw ubos sukuron dahing hahag pahag pag-ubos yaon amuin sukuron yaon ang pahipara madto kanila bihay nilago sin kuan ini taas sin patindukon doonhan pila pangkat pag-ubos dumatong yaon bang maubos na bayaran mo inyad tukatantan, kakunahan, pagdatong maon kay mubihan pa amin lokal mo, ganta pagbutangan kanya, hisangon na sadya siya madto magsipot na hadya kaw. In building yaon, patindogon, di misan mabutang kabulan, timindog na. Aon lang niya, misan doang kapito, maubos na patindogon, bihan yan. Sabab may ta, giyaranta asal. Nabi adinin Allah subhanahu wa ta'ala magganta sing kabayan niya paaw nun. Di iyad to kakausan si Mano siya singuran. Bihan yan. Sabab muna misaning kita, yari paranta ini. Biya sin pag ini longta, pag butang sin ini unod ta ini. Amuin ini dayaw kabutang kaniya, papag pikiton biha. Dugaing imbutang niya, magbangkat mamangkatin pais si unod sing kita yaon. Mahugot katanta, nang kanari mausos bihanin uno yaon. Amin unod tayo ni aturon mo matukas. Ubos inda jinis amin unod, biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala nagsibo. Dugaing inunod sin unod sin Mano siya yarin nakabutang habuli niya, dugaing inhatian niya, dugaing haraghal niya, dugaing hataykod niya, dugaing pabukton niya, pasikin niya katan, dugaing yan. Salta marayaw in kabutang niya undi yaon, longta ini maus-us mo, ini ukaton bihan. Amin ini laruton bihan, puklasun. Inya pagka sulayan tayan, mang kita mga magsumbay kambing, magsumbay ini sapi yaon, naaon yaon deng ha mga unod maluhay mo, puklasun deng ha ini bukog niya.
Aon dahin doon haon, subay mo siun marayaw. Ampa mo makawa. Inamin unod niya mayta. Sabab mahugot imbutang niya rad tupya pipikit sinallahu ta'ala pabukog. Biadahatin sa pantun bang magbunga, magbutang ini, kuan, magpatindog biya mga ini, biyangon niya on. Bihatin sa pantun niya. Hati niya, indua ini, kadawal, kadar di siya magbutas, bihato. Aon doon haon, tarif singkaywanan, mga ulama, balis kat isab. Hati niya, in, laong niya, in kada, huwa al-ilmu sabiq, alladhi hakam Allahu bihi bil azal. Impagyanon lang niya kada, amo na in pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in nakauna pa. Sabab na in yaon katanlong niya, amo in biutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hukuman doon, ha amo in doon lang niya azal. Impagyanon azal ini, amo in lang ta ini way nakauna kaniya. Way nakauna, ang sulag uno-uno. Na uno-uno pakaradyaan, way ron nakauna kaniya, Allah subhanahu wa ta'ala makakaus magpaon dahil haway. Imano siya, mapaon niya ramin nasil asalaon. Biya sin uno-uno pakaradyaan, halaon sin gumiini, ang kanari imano siya makapag-abu, makapagbansag sin nahinang niya, sabab muna bukon siya nagpunan. Allah subhanahu wa ta'ala inyan nagpaon sin uno-uno katanta. Maghinang kaubay, in kahuy yaon, Allah ta'ala, nagpatubo, nagpaon kaniya, hinang ubay. At awahiminang kaubasi, uno-uno na, siminto ka, inyaon katantan, asal aun, di kaw makapaon, sin uno-uno na paonon mo, amin, labay ring haway. Allah ta'ala rain, makakausdunan. Lang niya, pag-ubusin kadar lang niya, huwa loko al-khalq, ala waznil amri, inyan lang niya amunain, pagyanon kadar doon, amunain pagpajato simpe panjari, atau uno-uno kabayaan mo pajatuhon, bang hibutang tapamano siya biya kato. Hati niya biya, nabalis kato din pag mana yaon. Sa sumagawa, haamin ini taripansin, kaibanan bihan, lang niya, in karuwa-ruwa ini, sibu da, amin, imiyang kita balis katun magtumari, sabab in sila ini, di jumatuin hambuk, bang wala doon in hambuk. Subay sila nag-aagad, karwarwa, ampa siya jumatu. Dihan yan. Nahasabab yato, ingkatan pakaragyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di yato hikapang ini, ningod si mano siya pauno niya, pabaran niya. At himutang tanang mga tao, mano siya mapanday hinang uno-uno na in kakausan niya rahinangun in asal aun. Kuma siya ring haon, ampa niya pajatuhon, di matawag in siya nagpaon. Sa sumagawa in siya nagpajatuh, sin uno kawayaan niya pajatuhon. Amuin uno-uno na kakukunahan niya, in niya to katantan, in asalan niya ring Allah subhanahu wa ta'ala, misan pa impagpajato niya in katandang Allah subhanahu wa ta'ala. In pikilan inakal niya nagpajato sin uno-uno na, pajatuhon halaw man sing gumiini, inyan nakasusud da pa kada iwan kadar, dain da katantan ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palanggungan sing kami ha agama Islam. Nasabab yan to, in tungod paparkala ini, biya na sinagi, in pagyanon qada wal qadar, laong niya, wala pa napajato in ini atawa napatindog in langit iban sing guminia, nakauna na in katantan ganta pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in qada wal qadar, amo na in yadto kiarurukot katan halaw hil mahfuz pag iano namo na yung kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, puunan singkatan piajato ni halaw sing gumiini ibang pasingkaybanan masipapajatuhon dahing hawak to yung sampay maluning gumi inyaon katantan yadto na naka ini durukot katantan sarta nakauna pa siya
kay man nga ibu katahon nakaunaraing sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin langit iwan sin guminia. Amo yan mga palanggungan sing kami haagama Islam. Nahasabab yato, intungod paparkala ini, amin kahimut-mutan lang tasin pamarat saya, bang imano siya dunhan nakabatok maun pa amin pamarat saya pakada wal qadar, bat ingkatan tanding ha Allah subhanahu wa ta'ala siya nagpunan, sarta siya in tagmilik sin uno-uno piya panjari niya, sarta siya imag aayupot singkatan tan piya panjari niya, in kulang kabos doon haon Allah ta'ala magpaon, Allah ta'ala in amoy in ini dihil sin katantan, hati niya tupod in katantan, wayron doon han, amuin long tamuklas, biya na sin agi, amuin long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangayo ing katan piya panjari, halaw man sing gumi ini, sibu damano siya injin, iban na sing katantan, makhluk piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, magdungan-dungan mangayo katan, pakanya bukon sibu ipya ngayo, hikarihil sin Allah ta'ala sa roon kanila, matupoding katan, hikarihil pa amin, uno-uno na piya ngayo sin tiap-tiap ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo adtuin ini kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala, amin bangkaw na marat say hayad tukatan, inyaon, biya sin parsukuan sin tiap-tiap manusia, amin tiutupot na sin Allah subhanahu wa ta'ala, halaw pasya sin pakandangan ni ina niya, bang siya mabut na hanggatos tagkauhaan adlaw halom sintian, hipara na maun kaniyain upat parkala doon nasabot nakalamod na roon haunin, amuin kadar niya. Kadar mangi iwan sin marayaw. Na inyan kataan, may mangi iwan sin marayaw, sabab na kaya baita tanaha pangajian tanah kaunayad to, in biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon daing hamanga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malengkan aun parsukuan niya, amin ini tiakdir kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, parsukuan niya narka iwan sin sulga, pakanya. Hati niya habok-pambok din kato, tanyo aun sulga na to, iwan aun narka na to. Bihan. Hati niya bang uning kia sulat ka to amo ad turain matay madawhat na to dito. Ba't amo ad ting kia sulat? Sa sumakawa in pakaradyaan sing kita manusia amoy in dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw. Ini nakabidda daing hakatan piya panjari niya, amuin dia ak kita papag-ibadatun harap kaniya. Daing hasabab sim pag-ibadat harap patuhan Rabbul Alamin, sarta doon haon ibang pamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayan, daing hasabab sim pamarat siya yadto, biyayta kato sin Allah ta'ala, in piagmangi niya, iban si piagmarayaw niya. Hasupaya, magbatok iban sin tiyata kama kato taniw katantan dito hadlaw kana. Sabab indatungan ta, bang bukon marayaw mangi. Bang bukon sulga narka. Naus biya ita katang, uno yung kabayaan mo, sumud narka, tawa sumud sulga. Bang masubuh ni manusia nalong na sulga. Naman jari, inyang katan, subay pagbulok binasahan. Subay pagtuyuan. Hinangon lawagon in sabab sin hikasud na to madto palawon sin sulga. Bukonin pagyanon pagkakita kerihilan na parsukuan doon ini narka iban sin sulga, hiril kato karwarwaya undi. Ang buok daim matayma sin tiap-tiap ang buok manusia, bang bukon sulga narka. Bang imbiatok muri hadun niya ini kataan, amo na ingkakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyakan mo impiyang daakan ini niya kay mo,
sarta tiangkisan mo ingkatan patangkisan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala mingkatan pagmangi niya na madauhat mo in karayawan katan didto kaw makabutang ha amin surga asal siyusugok kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan na bangsa upama isab in pagbulok binasahan mo rin di aming katan karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala naroon hayan in mabatok sin manusia bihadto maun isab pakatan kabinsanaan amin kakkal naroon halawon sin narka jahannam. Amod to mga palanggungan hakam Islam. Naman jari in kahimut-mutan niya. Amin tayod turun ta ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Laung ta in sila nakabatok paamin pag-iman hakadar at inikihatihan tamarayaw bat in katan pakarajaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon na nakasusulat pag-ubos in uno-uno pakarajaan sing kita di kita makahibal bang bukunda nakasudon hamin amin kya sulat kato amin yung nakadaryaon sabab in katantan ding Allah subhanahu wa ta'ala Pia panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil sing kignut kahibal ta Allah ta'ala nagpapanjari. Di kita makahibal bang bukun kita pahibalun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ubos dihilan kita tu perkala. Indihil kato dunhan aun pagbayata. Aun pagbayata iban aun dunhan pagpi. Kabayaan mo yaon sarta pagpi. Iban sing gaus dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato himinang. Sa halawom sintus siyabot ta ini, amo nain pagbaya sing kita at ina pagbaya, iban sin nini pagpi sing kabayaan ta, iban sin amin gaus tayad to, di siya makagawa deng halikusan sin pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in Allahu ta'ala siya in tagmilik sing katantan pakarajaan, halaw man sin langit iban sing gumi, lamud kita niyo halaw man sin langit iban sing gumi, Allahu ta'ala in nagbabaya kato. Naharihad to, bang humugot halaw sin ini bigi jantong sin hambuk mu'min, matan nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, naraniya nain rukun iman unum, kahinapusan niya amunain qada wal qadar, doon hayaon manjarilong niya mahinang sabab in pangiktikad niya atawa in pag-i'timad niya laong simbahasa Arab hati niya amuin bubugsuan niya singkatan kabuhi kamatay niya amunain Allah subhanahu wa ta'ala bang niya yad tumapahugot habiyad to indahan niya halam sing kabuhi niya na doon haon sarta lialawag niya piyag bubulok binasahan niya lialawag im mga katan parsababan amin uno-uno na laung ta pakarajaan tiyakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala iban daakan amuin hipabatok kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala rihalam sing gumini amunain pangdaakan sin Tuhan Rabbul Alamin iban siyang piyanglangan sarta iyaon biyugso niyang ginawaran niya pa Tuhan Rabbul Alamin doonhan hirihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin kahamungayaan kasannangan halawon sin bigi jantong niya sarta doon haon maig ing katantan pag huna-huna niya sin pakarajaan jumatu pamangi in katantan doon haon huwat-huwat siya pa Tuhan Rabbul Alamin daing hawaktu pa waktu amun to na doon haon damikyan lang niya in mga sila amin namarat saya matan pa qada wal qadar nangahagad haun-uno nabiyita sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon lang niya kabaakan mo doon hamok manusia yan amuin maajay bagin hawabaran niya
Sa mataon sa inimano siya, magkajay bintaw kinawabaran ni. Labi-labi nawihan, bang siya sagdahon sinabukmano siya, biliba kulong niya kay mo. Na magtuy-tuy biya lumagguin ni uno niya. Hiangkat niya mga hiyanga din ni bayho niya pataas biha ni ban kugkuyag. Nainyad to na ajaib siya kinawabaran ni. Bihan. Nalaw niya ini ni hambuk deng ha mga tiranan, aming mga tao rin magka-ajaib sing ginawabaran niya. Sabab mahugot ini tikad niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in uno katanjo matukan niya deng Allah subhanahu wa ta'ala. Mangi iban marayaw ring Allah subhanahu wa ta'ala. Sa in puunan sin mangi deng hakakahinang sing kita. Sabab biyabaitaan kita sin Tuhan Rabbul Alamin in kataan sin marayaw piag marayaw niya amun hipapatok kato. In kataan sin mangi piag mangi niya amun patangkisan kato. Nabangin niya on kaya pag-anaran na sinini hambuk manusia, ubos niya piyag-anaran doon haon amuin, di natod siya makaharong maun pa amin piyag-mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin liyalawag niya rin hawak to pa wakto, matok maun doon pa amin, amuin lang ta piyag-marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakuyakan sin Tuhan Rabbul Alamin, na doon haan lang niya, kabatukan niya na in kabayaan niya batukod. Bihan. Hati niya, makasampay na siya madto paamuin ini nikmat dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala, paamuin tiakdir kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin ha mga kasarab-saraban sin, hikabatok niya katan pakarayawan. Iwan muna mo naroon haon in siya, makawa niya na indaraukan, di pahalaw man sing gumiini, mga katawtay manghuran. Haagam Islam. Salta lang niya roon haon in mga tao. Beta kato, in mga tao, amuin daaran na aajay hangin nawabaran niya. Kalupahan niya misanin magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kaw, inggo-go sida muin tao magkaajay hangin nawabaran niya. Kalupahan niya misanin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya makapagsukur. Sa mayta, bang siya nabantog, bihan, kuyakan na siya bihan, ubos doon haon na mahinang niya turing ha mga sababsin, kalupahan niya nain, para sukuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon halawm niya, yaon hagin hawabaran niya. Amin dirihilan sin Tuhan Rabbul Alamin. Na amo yan. Na, damit yan, dahing ha mga salaggo-laggo, amuin jumato ha mga sila nagparat sa matan nakabatok maun pa amuin pamarat sa lang niya sing kada wal kadar surun in bigi jantong niya sing pagyanon tumanina kahantap haunong pakaradyaan mahantap magibadat pa Tuhan Rabbul Alamin mahantap mamisarahan bangaon maramag-alop mahantap laong tabiya. Uno-uno pakaradyaan hinangon niya. Halawang kahantap, sabab in tao mahantap, yaon dimaragan in pangannal niya. Piapakay niya in akal niya pakarayawan, piapakay niya in ini pikilan niya pakarayawan, doon haamoy in makadawhat siya. Misan na kumantiyo-tiyo dahil hakabtangan marayaw. Amo at timpiupuhong niya rin hawak to pawakto. Bihan yan. Amuin bang siya doon haon masagda pakarayawan di inihipag-abbo. Bihan yan. Naamo yan tulong ta hati niya doon han humayang na inginawabaran niya. Sarta magoy dahin kaniya ingkatan mangi. Magoy rin kaniya ingkatan mangi. Hati niya, biada kita simbitan, misanin syaitan, masipug daw matud kaniya misan. Mahita, sababin siya halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala, risokon iblis. Bihan yan. Sabab naim mga tao aming bihay niin, hugot sin uno nila, sin pamarat saya nila, pa kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala, na
di maig kanila impangayo dua apatuhan Rabbul Alamin, di maig kanila in kalimatut tauhid, yaon hadjamisan di gumawa in suara nila, yaon nagkukubot imbigi jantong nila, iban pangayo kaampunan daing hawak tu pawaktu, sibu dalawng tanakahinang do sa iban sinwala. Amo yan mga katotay manghuran haagam Islam. Sambil doon ay nibiyay takato tanyusin, ini Tuhan na to Rabbul Alamin, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabin min qabli ay yabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Kita kamu wairoon lang niya jumatu musibah halau man singgumi ini atawa hatiap-tiap manusia kogdanan si musibah buat malaingkan inyan nakasusulat na. Amin nakasusulat na asal kaniya. Atawa nakasusulat na bang pajatuhon di halaw man sin langit iban sing gumi. Nakauna pa lang niya nakasulat lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Min kablian nabraaha. Hawala pa napapanjari langit iban sin lupa. Kaya susulat nasal. Yan to nakataan. Hatin yung mga musiba jumato ini, ingkataan. Besi mga jumadyato bihaon ini. Yung mga kubid ini, yan to nasaan kaya susulat. Sin jumato siya, habya sin tahun timag na ini. Iban nakasusulat na isab, kuno ini muklas. Makaigdeng halaw man sin manusia. Ataw halaw man sin gumi ini. Allahu Ta'ala rain magpaig kaniya. Nah, kasabab yan subay hadya in katantan magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papirru ilallah. Imbay tasin Quran, mahamulya, pagoy kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kamu maagoy, pakain-pakain, harap patuhan Rabbul Alamin kita maagoy. Batway kapagoyan na to. In gumi-gumi sin Allah subhanahu wa ta'ala. In langit-langit sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sing kaibanan, pakoy kamu pa Mars. Namay ta in Mars yaon kansiyo. Allahu Ta'ala rin nagpaon kaniya. Siya rin tagmilik mga katawtay mangurana kami isbab. Na in mga pakaradyaan ini maluhay hatuhan na to Rabbul Alamin magpajato. Sabab nagpaon siya lando maluhay kaniya. Bihat. Amin imian hadya siya kun payakun jumatu na magtuing qada wal qadar. Kun laung sin Allah Ta'ala yan to magtuing qadar gimwa. Payakun jumatu magtuing sanudo namun natin pagyanong qada. Bihan yan mga katawtay mangura na agama Islam. Nahasabab yan in mga pakaradyaan ini hisyo im makadawhat dunhan amura im mga sila mahugot im pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain muna na doonhan amin hiyahaatay nila ring hawaktu pawaktuin rukun iman unum labi-labi na tuudin qada wal qadar. Hangkan na lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Biita doon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makaajaibin pakarajaan sin mu'min. In katan sin pakarajaan niya katan pamarayaw. Wayroon muklas buat malaingkan pamarayaw kata. Wayroon lang niya jumaturunan hamuk manusia buat malaingkan amuray mga bariiman in makadawhat si mga ini katan biyaita ini. Mahita sababin mu'min apabila on musibat dumatong kaniya ati niya uno-uno pakarajaan ati niya simampay kaniya kasanangan kakuyakan magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sa roon doon.
bang ini siya magsukod na pa Allah subhanahu wa ta'ala inyag katantan karayawan. Isulat kaniya amal sa lagu-lagu sin mga malaikat. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Bang aundo na ungon jumato kaniya pakaradyaan biya luparagbos hikasusah. Insyari dato basusalando. Biasin jimat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mabuk pamintangan sing kita. Hawak tu nawapatin anak niya usog Ibrahim doon haon na bukod hadya Rasulullah na susah. Kamanga kasahabatan niya na susah. Katantan. Nangando-ngando in pangatayan. Na doon haon niyang iwidin luha sin Rasul sallallahu alaihi wasallam timo. Ampa siya imian ha anak, nalong niya, tabi at sim mata magluha, tabi at sing jantong magkasusa. Sa sumagawa, na impagbutas talong ha anak, bihan, inyan katantan jumato sadya, sabab maguna huli kita, mahangin tao magdungan, bihan, misanin sibu-sibu nakalakso palom sin tubig na lumos karwa-rwa. Aw niyan waktu bukon sila nagdungan nabugtuing napas nila. At tawahimutang ta nakaini nasunuga laom simbayaon. Wayroon tao ahon magdungan, tighan, bihan yan. Naamo yan to mga palanggungan haagama Islam. Nahasabab yan, in pakaradyaan sin pagyanon bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala lando makakuyag in amuin pakaradyaan nila sabab wayron muklas daing hakatan uno-uno hinang buat malaingkan inyaon hikarayaw sadya kanila pasal sin nakalanduin amuin pag ini bugso nila sin ginhawabaran nila patuhan Rabbul Alamin karena siya rin isabing nagbabaya sin uno yung kabayaan niya haipon niya. Na amo rin dihil kato diha ini lauman singgumi ini amuin hinang. Kita im maghinang maglawag sin sabab sin hikadawhat kasing kasannangan taring Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kita amuin lang ta doon haon mangandol na hadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bianasin, liabayan pangadjian sing kita niyo. Amin pamung si mga kaibanan manusia. Banglong niya intiakdir kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bat inakot ini taunar ka. Namisan ako nagpuspusan nagibadat patuhan. Taunar ka dako. Inya to ay kasabunalan niya. Sabab may ta, in Allah subhanahu wa ta'ala adil, hangkan nabiutang dihil na kato taniyuin, kapatut magpi sin kabayaan na tupiun. Pakarayawan atau pakangian. Nabihan yan. Amuad to indihil kato. Bugon Allah ta'ala in, amuin magbaya sin kabayaan sin ipon niya, dahil di halaw man sing gumini, dihil niya nahaipon niya sila'y magammal. Biyaitaan na hadya kita, labay ring haraak, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta amin sisinguran sing kita katan hinang, hasupaya inyaon katan, amuin laungta, di ta kapag susunan ng ginawaran ta. Sabab, wayron mano siya hindi magsusun, mga kataw tayong mga oran, biyita yan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay sambil mga bariman magsusun. Oo, magsusun. Amin mga sila, kulangin na hinang nila. Ini pagsusun nila, pasal sin, lang niya may tadtola ko na hinang. Sing kagausan ko hinangon. Bihan, hangkan na mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mag-apas-apas sila bang aun nakahinang mainino sila yung panilakita. Ay, lang niya isun, naghindo kayo mo yan. How no kau nalong ni biyaitaan kami si Rasul sallallahu alaihi wasallam biyay ni biyayad to. Ay kau nanari. Doon haon amurain adlaw yad to pag ini
bulat mahinaat, malatag magtuy halaw man si Madina yaon. Sumaplag sa roon doon. In sila katan. Sabab nag-apas-apas, nag-inihihinang marayaw. Bihadtuin sila. Impag-agawan nila, amuin hinang. Magpaamo sin hinang. Magpabuntol sin hinang. Sarta mag-agaw-agaw, magpataod sin hinang. Bihadtuin sila. Na hindi ka to, mataod di madyatuhalaw man na to ini, naghinang daysab. Sa impiag-apas-apasan na amin magpataod sin jury, inkaybanan. Bihan. Amin jagahan, inkaybanan. Bukon jagahan niya, inginawawaran niya. In sarayaw-rayaw magjaga kato, amin ginawawaran sing kita magjaga ta. Magpaamo sin hinang ta, mga katawtay manguran, haagama Islam. Na sa babid to, in mga pakaradyaan ini, subay na to yad to, urulon sabab sa lagbo-lagbo dirihilan kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala, but in surga dirihilan ha adlaw akhirat, bukon saan laong taamuray niyaon, ha ini, aun pahirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi pareng hasulga. Misaning surga, bukon hadya habuk, duay nirihil habuk manusia. Sa mayta, ini narka sin mu'min, kawarisan sing kafir. Mahinang nasuko nila. In surga sin mga kafir katan, kawarisan na sin katan bariman. Tupuron na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyaon, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw akhirat subay aon magtagda po kaniya si mga surga tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian day sa binarka tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao nagmangi di hababaw sing gumini subay ray sa biyaon matupod butangan si mga manusia. Mga katawtay manguran hakama Islam na mura-murahan miabot na waktu na to. Ini mangumbaid na sa bako kaniyo waktu ini. Ako ulukaw lihada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.